Jim Swire li tilef il-bintu ta' 24 sena fit traġedja ta' Lockerbie qal li llum wara 25 sena li qatlulu l-bintu, il-verità għadha mistura mill-politiċi ta' pajjiżu, ir-Renju Unit u mill-Istati Uniti tal-Amerika. Bl-istorja tagħhom dan il-pajjiżi poġġew il-Malta f'dawl ħażin minħabba li s-sentenza għal Megrahi tqis lil Malta li kienet involuta meta hu ċert li dan ma kienx il-każ. It-traġedja seħħet fin-nofsinhar tal-belt Skoċċiża ta' Lockerbie fl-Iskozja 25 sena ilu meta 270 passiġġier li kienu fuq titjira tal-Penem tilfu ħajjithom bi splużjoni. Al-Megrahi li kien instab ħati f'dan il-każ inħeles mill-ħabs fl-2009 għal raġunijiet ta' kompassjoni minħabba li kienet isofri minn marda terminali tal-kanċer. Waqt il-proċess il-prosekuzzjoni argumentat li l-akkużat kien poġġa bomba fuq l-ajruplan li telaq minn Malta. Madankollu Swire għandu teorija li teħles il-Megrahi mill-akkużi li saru kontrih għaliex skontu hemm żewġ raġunijiet li din il-bomba ma setax kienet impoġġija fl-ajruplan minn Malta. First of all, there was a break-in to Heathrow Airport 16 hours before my daughter was murdered, and the airport decided to do nothing to find out who'd broken in or why, and it is therefore quite possible that whoever broke in brought the bomb and put it on board the Lockerbie aircraft. Secondly, there are two possible types of bomb in this case. There's a long-running type that it was alleged was used starting from Malta, which I don't believe was used, and a totally different kind made by a Palestinian group in Syria. Swire refera għal Megrahi bħala ħabib u afferma li kien ċert li huwa innoċenti. L-evidenza tal-prosekuzzjoni komplew jikkonvinċuh li għal Megrahi ħal-ħtija fuq bażi ta' evidenza żbaljata dwar it-teknoloġija tal-bomba li ntużat fil-każ. I think it's fundamentally wrong that a community like yours should carry any blame for this atrocity, because I don't believe you were even involved to the extent of allowing it to come through your airport in the first place. Swire qal li l-bomba kienet iddisinjata b'tali mod li seta' tisplodi biss minn 35 sa 45 minuta minn mindu jibda jittajjar l-ajruplan. Dan jagħmilha ferm diffiċli li din il-bomba seta' kienet poġġuta minn Megrahi f'Malta għaliex l-ajruplan minn Malta waqaf Frankfurt u kompla l-vjaġġ tiegħu meta sploda fl-arja fuq il-belt ta' Lockerbie. Minħabba fek Jim Swire huwa tal-fema li Malta għandha l-għażla li titlob għall-appell fil-Qorti Kriminali tal-Kummissjoni Skoċċiża sabiex tiċċara isimha fuq dan il-każ. Jim Swire jinsab Malta flimkien ma' Robert Forestier mill-Megrahi Justice Group u taw konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Kulturali San Ġagbu fejn bħalissa tittella dram The Lockerbie Bomber. Waqt iż-żjara tiegħu f'Malta, Jim Swire iltaqa' wkoll mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella, laqgħa li huma ddeskrivew bħala kordjali u eċċellenti.